E te mānga e ngāne he rapono e te toko toru tapu. Tēnei rā mātou o koutou pono ngā te whakahoki nei te koha o te aroha ko te whakamoimiti. Ka pāoro ko te rongo pai o te Hāhi Ratana i te waaroa o te ware whakamoimiti nui. To be a servant first and foremost, to carry the kaupapa of ihoa, to carry the teachings of tau Pōtiki wiremu Ratana to our morehu. Kua ko paua tēnei rangata i a Te Arawa Ratana o Te Arawa me Ngāpuhi, hei Apotoro Rehita mo te Hāhi Ratana, e tohu pai tēnei mo te apōpō o te hāhi. Ua karaina tia au ki te kura tuatahi o te kura o Ratana. And so, you know, every time we broke up for kura on the holidays, we'd go to do whakamoimiti and the temepara. Every morning to start our school day, we'll start off with whakamoimiti. So that's my first, I guess, glimpse into whakamoimiti. I tēnā tangata ia Te Arawa Ratana, hoki taku mahara e kuraina tēnā tamaiti ki roto i te kuro o Ratana, me te kohanga reo o whare marama. E kaha ana ia ki te hāpai ki te tautoko i ngā huatanga katoa te hāhi, me te maramatanga hoki. Hei tā te hekere tari o te hāhi a piriwiri tua rūrawhe, kei te tutuki a Ratana i te waenga matua o tau Pōtiki wiremu Ratana, me te tumuaki o te hāhi a manua o te kohamutunga tāmau, ki eke te rangata i ki ngā tūranga katoa o te hāhi. Ka kite ana i te mōrehu, ka tū tēnei rangatahi hei a Apotoro Rehita, harikoana i te motu whānui. Hei tohu ki ngā rangatahi katoa, perae, hara mai ki roto ki e nei tūranga. Ko wai te ingoa o tēnei ware? Ko te temepara tapu o ihoa tēnei ware. I see more of our rangatahi wanting to take up tūranga like this as an apotoro, as an āwhina o ātu. Mō tēnei kai hāpai i te rama, ka aratakina ia hei hēpara moto na iwi morehu ki te anamata o te hāhi e arohaina e ia. Te kakinga Kawiti Bashara, Taiuru News.